Hello guys, welcome to Amazon TV. I hope you're okay. Guys, ngiyaxolisa ukuposta le video sekulate. Benginenkinga ye-Wi-Fi, umoya wami uphukile. Ngithe noma ngabe sengifaka sekulate, kodwa I have to because abafowethu uma sebebhekana nalezi zimo ababhekene nazo manje ngenxa nje yokuthi balwela thina, balwela izwe. Badela impilo zabo, badela impilo zemndeni yabo, balwela izwe bese bezohlaselwa abantu bala futhi bethengwe bevuma ukuthengwa amazayizayi. Hayi ngeke guys, kumele kube khona into eyenziwayo. Hayi yinke webole kodwa ingashi le yinto le ngala wethu sinechuni bafowethu elincane indodana yechuni bafowethu uqhawela ke udlulise mfethu amazwi semanzini amnyama mfowethu mfowethu nje ukukhala mfowethu ukuthi nje isimo esibhekene naso manje asihle mfowethu ubushile akho lutho kuphele nje yonke into mfowethu umuzika baba bekubhlungu kakhulu ukuthi bekhona futhi izingane kube laba bantu laba abashisile abenzela umuntu amane omngaka kube khona mhlambe baqala bavalela izingane endlini ukuthi zingakhona ukuphuma beshise lo muthi ukhona izingane phakathi how much things ebesingabe idlule kizo nje manje abe sinezidumbu izingane ezincane kakhulukazi i-future izingane ingafezeki ngoba yibo abaphathi bezwe kusasa yabo nje manje mfowethu lezi zinto esibhekene nazo nje manje azikho zinhle so ngokubuka kwami mfowethu it's like bafuna impi labantu laba bafuna impi abasusa uchuku engingalazi ngilibone ngoba muthi ukubheka wonke ama-march full mfowethu bengalinyazwa umuntu lapha kahle imagine ne-march be peaceful ngaso sonke isikhathi ihlelekile ngayo ndlela ukuthi akulimazi umuntu akulimani impahla yamuntu kodwa lento abayenza nje manje isikhombo kunye isikhombo kunye siyabonga Chulu bafowethu siyabingelela bafowethu sibingelela umoya ophansi sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga silapha emzini kaNgizwe eMadondube eMbungulu bafowethu sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile ngenhlanhla kaNkuluNkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele kodwa ke impahla ilimele kakhulu umuzi uphelile wonke akho lutho akuphumanga izinto eziningi kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo so ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo ukuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo nesikaMacingwane kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo singasikhipha nje iseluleko esithani bafowethu uyekani ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu singashaya umuntu nje sishayana sodwa bonke laba bantu babona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibobabuka masibashaya ngemvubu babaleka bengene efiyweni so ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu-3000 aphinda baleka yongena phakathi kubona so ke njengoba esuke baleke ngene eviyweni soyekhomba ukuthi umuntu esihamba naye ngakho ke laba abavikela abantu bokufika abayisikhulu abayiphoyisa abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga abaholi bayawusupporta abantu abaningi bayaweseka iSouth Africa yonke iyaweseka ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka-30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya kusukela namhlanje njengoba kuwumhla ka-10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu-40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa sisale silungisa izwe lethu lezi ezakithi insizwa ama-security ala eSouth Africa avikela abantu bokufika yekani insizwa lezi siyibiza ngenkabe evikela abantu bokufika yekani
amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika ngaphandle kwalokho iyekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe enye into kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho sinakekela abantu sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho ingakho sikucela sithi iyekani kodwa nje siyakhalela amacengwane ngokubi obenzeke emsebenzini wakho sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo siyazi imali azikho sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise lesitini iyodwa siwuvuse ngokusheshsha lo msikamacengwane siyathokoza iqhawe lakithi badoda ufele emntwini sizwa ke lisana kakhulu nokuthi abantu bokufika abangenama amaphepha endaweni yaseHardini iqhawe lekusizwe asibingelele qhawe sanibona nababukeli nabalaleli nabathandi bakho ya mfowethu sila mfowethu emzini wechunu mfowethu ubonani mfowethu kwenzakalani yini mfowethu nawe efike yakudumasa izose engingakusho kunzima labo la ichunu balibulele noma umndeni okubuka ngize bawubulele kakhulu yeah eyintweni zonke bezikhona kangizwe uyoqala phansi ayikho into esalile ayikho futhi into ekhona kodwa kukhona ukuphathekayo imphefumulo yabantu ngoba akekho umuntu ophangalele kulesahlakalo nesibonela emva kwami yalethi ichazani lento lena wena umuyibona lempi thina esilwayo iyimpi yenyama ngoba sikhuluma ngomlomo kodwa le iyimpi ejule ngaphezulu kwalethina esilwayo because yabo mase sekuhlaselwa amakhaya sengaphezulu kokwenza zonke into ekhomba ukuthi naseyindleleni sisaphephile ngala sisambela khona ngayisemamoli ngayiseyithola siphephile bafu kahle iyimpi engaphezulu kokonke yes abantu obakhumbuze futhi nakuwena mfowethu akapheli ngisho mhlawumbe amaviki amabili nakuwena kwahlasela ekhaya kini eHardini qha yaba fo isonto elilodwa lesibili lesokuqala kusasa ekhaya kuhlaseliwe enamba phahlaze yonke into ephahlaka ekhaya ngebhadi nami bekusele izingane ekhaya nogogo kuma wami lento efanayo nala kubuka ngizwe okukhomba kona ukuthi labantu mhlambe balinda ukuthi abantu abadala bangabikho ebesebenza umonakalo namhlanje yimina ngenza kusasa zosokube wena ngoba njoba sisonke la kulolu hambo kubi bafa saphephile sonke ya kodwa ke umulandelela kuwena izithini insolo mhlambe umulandelela kuwena insolo indlala esesiswini kubantu base South Africa abanye babo abafowethu ngoba bathengwa abantu bangaphandle babathengiswe indlala abanayo esiswini okusho ukuthi bona thina sicabanga kusasa bona bacabangela isizwe la abafowethu bala eSouth Africa abakhokhelwa abantu bangaphandle ukuthi abazosithicelela phansi so abantu bakithi kahle kahle basidayisa thina sishawa abantu bakithi kahle mfowethu awudlule siphethe amazi mfowethu umuntu njengamanje usahleli ekhaya mhlambe nomuntu ukuthi ungamqhuqumezela uthini anginawo bafamazi amaningi ngaphandle ukuthi sicela uphakele umthakathi ashintshe idate le umhla ka-30 June sekude kakhulu ake kuvele kube noma ngabe nini kusukela manje ngoba kuzoze konakale kakhulu yayi awekho amanye amazwe kunawo bafowethu noma ngabe nini ake kuvele kunyiwa manginyiwa kusimbakala kulate vele hayi kodwa sinabo ukulima as ama-South Africans ukuthi ungathengisa izwe uthengise abantu bakini abafowenu ubathengisela ngenxa yokuthi uvikela abantu bangaphandle ngenxa yokuthi imali ufuna nje imali yegazi. Hayi mina ngiyazi lento leshem. Iliphi izwe okucabanga wena as umuntu wala eSouth Africa ongaya kulo ufike uwenze lento yenzeke ufike uye eZimbabwe uyothenga ama-Zimbabweans uyi-South African uthi awabulale ama-Zimbabwe nakubo uye eNigeria uthenga ama-Nigerians uthi awabulala ama-Nigeria eNigeria. Angeke labo bantu beze beyivumele leyo nto never. Ungabula bengaku-expose and bakubulale bona. Kodwa thina ngenxa yokuthi angazi ukuthi sayithathaphi lezi ingqondo ezinje. Angazi ngempela ukuthi umuntu ngenxa nje yokuthi akukho futhi indlala sonke silambile i-unemployment why singabi yinkabi thina. Why wonke umuntu eSouth Africa angabi yinkabi enjani bona eyabo indlala eyenza ukuthi bangamane bephuza igazi labantu. Babulala uphila ngokubulala abantu nje impilo yakho uyindoda ayikho enye into ongayenza ingakho nabantu bangaphandle besihleka futhi nje bona laba abenza lezi zinto ama-foreign abazenzeli ngani wona why ethenga bona why engathengi abafowabo azikho eninkabi ePakistan azikho eninkabi eEthiopia noma eNigeria yini kuzothengwa amaZulu yini kuzothengwa ama-South Africans. Uyabona ukuthi labantu bayabona vele ukuthi siyithutha siyajikelana sodwa. Bangaki wena oke wezwa kuthiwa ezweni elithile kufike umuntu oyi-foreigner wathenga abantu bakhona ukuthi babulalane bodwa.
ayikho leyo nto kwamanye amazwe. Yithutha kuphela abantu abenza leyo nto. Hhayi shem, ningiphoxile bantu base-South Africa, ningiphoxile. Buka nje njengamanje iy'nkabi zi-up and down ngenxa yokuthunywa amazayizayi ukuthi ziyobulala abafowabo. Lo muntu lo yinkabi, lo kade ekhuluma noPhakela Umthakathi laphayana. Naye nje usindiswe uNkulunkulu nabakubo uPhakela Umthakathi ngoba angazi ukuthi yini edistracthe le nkabi ukuthi ize igcine sebekhuluma ngale ndlela abakhulume ngayo. And then naye uPhakela Umthakathi ubonile ukuthi inkabi leyana. Yo guys, umoya wami uphukile ngoba vele kusho ukuthi kuyacaca ukuthi wonke umuntu la eSouth Africa oyethulwe elizwe simbone senyamalele usuke esatshiswa kanje. Singalokhu sithi thina ama-brown envelopes kanti abantu bayasatshiswa kuthiwe no, sizobulala iy'ngane zakho, sizoshisa umuzi wakho, sokwenza ukuthi nokuthi uma uqhubeka ubona umuntu njengoNhlanhla-Lax, who knows ukuthi wanikwa imali noma wasatshiswa ngazo lezi zinto lezi. Ngoba ngiyakhumbula kuze kuqhuma ibhomu nakhona phambi komuzi wakubo. Ekugcineni kwagcina sekuthiwa leyo bhomu yayiplantwe uyena. If kwakuyena wayeyiplantile leya bhomu lapha phambi komuzi wakubo, yini eyayenza ukuthi angaboshwa emva kophenyo njengoba kwase kuthiwa uyena obeyibekile leya bhomu? Angithi kuvikelwa wona lamazayizayi. So nje kimi sekukliye manje ukuthi baningi abantu njengoba ama-foreign ihleze yisho lento ko-TikTok ukuthi hhayi anosibuza kozibani bani nabo bahluleka ukuthi bayazi bona ukuthi babenzani labantu, bazi kahle. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to state your own views on the comment section. Subscribe, like and share the video. Umoya wami uphukile. Bye guys.